Maysa ni Manong John kadagiti narway a jeepney drivers iti probinsya. Iti laksid nga adayo isuna ti tensyon a mapaspasama ki Middle East. Alig na doble latta ti epekto na daytoy kenkwana. Ngamin, agdamang agtrabaho ijay ti anak na, kinapektado pa iti pagsapulan na gapu iti agtultuloy nga oil price hike. Awan ti maaramidan na no dilaing agkamang ti Diyos. Iti paet di iti daldalanan na a problema. Ikarkarigatan na latta nga ituloy ti panagpasada na, gapu ta daytoy laeng ti ammuna pagsapulan. Baring mga sinapo sir na kuwami lang kasi dadya anak ko pa jay kung sir jay Dubai. So anja pa yung makain to sir na dadya anak ko jay sir hintay ka na ka. Kumusta da nga ron, sir? Kasi na po sir alam isang tawag namin ni mama na alam ay hagore pampanik anak Okay, ko. damit, sir. Nagtultuloy dito pa naggato ti ano sir, dagito yung paggasyo. Ituloy yung pailaing tagpasada when isabding yung pailaing nukwa. Talagi para kanya sir kaya itultuloy ko lang na tanapyami lang nga pagalam iti ko sir ta isa bali nga pagsapula ko no dito yung driver sir. Umi naman lamayan nga pagsapula ko no nga dito yung driver sir. Kas ni Manong John, mariknamit ni Manong Arnold ti epekto ti tensyon ni Middle East. Kunana ano agtultuloy laeng ti panaggato ti presyo ti petrolyo, ang mga tawan ton ti maiyawid na para ti pamilya na. O gano'n, tapos lang masapulan nyo. At dapat lapas mo sir, ang dakol ti epekto na lang sir. So nagtultuloy dito sir. Ay, baka awanin sir, baka awantot dumgot ka na kami sir, nung umano ti 9 pesos kada ako, sir, kat marigat mo sir, at lalo kat basi mo ti biyahe mo sir. Malaksi di panagpasada, agtaltalon pa ni Manong Arnold tapnon adanayon ti mapastikan na. Kunana nga oray daytoy apagsapulan na ket apektado pa ti panaggaraw ti presyo ti petrolyo. Iji pa nagtaltalo nyo sir, gulo ko sir kay makina. Wen sir. So maapektaran pa yung Una sir, ta isa pangalan mi ti gatang mi ti crudo sir, kay masapulan mi sir. Agsasarunon a 8 alawas ang umatngato ti presyo ti gasolina idinto a 10 alawas ang umatngato ti presyo ti diesel ken kerosene. Imuno namit ten impasigurado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang makaanay pailaing ti agdama a supply ti oil products iti pagilian. We have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. Kabayatan naman namnamapay ang apektaran ken ngumato ti presyo ti kuryente. Basta iti official statement ti Ilocos Norte Electric Cooperative wenno INEC, ti household electricity rate a 9 pesos and 95 cents per kilowatt hour ti posible ang umato ti 11 pesos and 30 cents per kilowatt hour. We shall try, of course, our best efforts to control, to mitigate the increases. However, parallel to this, we request our MCOs for your cooperation and indulgence and urge MCOs to implement energy-saving schemes and devices to manage their consumptions. At adalan met ti President Marcos Jr. ti 4-day work week ken work from home setup tapnon makainot ti konsumo ti enerhiya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.